Yesu kwa kuchangia na mitume yavuze ijambo rikomeye. Amesema neno ligumu. Aravuga ngo uwungurishije turi kumwe. Akasema eti anayeniuza tuko pamoja. Arongera aravuga buti ngo bukebwaho Petero raza kunyihakana gatatu. Pia akasema akamwambia Petro mchana wa huyu utaweza nikana mara 3. Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu apewe sifa. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Nitwa Cedric Murindangabo. Naitwa Niongere Gloria. Turashimira Imana kuri uwo munsi. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Kubona twongeye kandi kuronka karyo. Tumeongeza kupata muda mara tena wo kuhagarara imbere yanyu, kuongeza kusimama mbele yenu kugira ngo twigishanye iby'ubutumwa bwiza, ili tuweze kufundishana habari njema. Nongera nshimira abarongozi canke abadutumiye. Pia na washukuru viongozi hao waliotualika, barongoye ino channel ya Tarsis Hope Ministry, wanaoongoza hii channel ya Tarsis Hope Ministry. Mani hezagire Frere Tony. Mungu ambariki Tony nabo bakorana na wale ambao wanatumika pamoja. Bo badasi bakutujya kara kugira ngo tuze twigisha ubutumwa bwiza. Wao hawachoki na kutualika ili tuweze kuhubiri. Kubw'ivyo nanje ndabimirije mwebwe mko twumviriza. Kwa hiyo na mimi nawaita nyinyi ambao mko mkitusikiliza, mushishikare gukurikirana ino channel, mzidi kufuatilia hii channel canke ino televiziyo au hii television, kugira ngo mushishikare guhabwa ubutumwa bwiza n'izindi nyigisho zubaka, ili mzidi kupewa habari njema na yengine mafundisho yenye kujenga. Abari kure n'abari ngaha mu Burundi mwese ndabimirije kugira ngo mushishikare kwitaho gukurikirana ino channel. Wale ambao wako mbali na wale wako hapa Burundi tunawasisitiza kufuatilia channel hii, kuko nahitagera muri Amerika, muri East Africa yose twamatubona bakurikirana. Mushishikare gukurikirana, maana hakuna pale ambapo haifiki, pote inafika. Sasa mbaki mkifuatilia. Rero mu nkundire dusangire buno butumwa bwiza, nikubalie tuchangie hii habari njema. Ariko imbere yuko dutangura kwigisha, lakini kabla ya kuanza kufundisha, reka mu nkundire dusenge Imana. Nikubalie tuombe Mungu. Mana turagushimiye kuko Imana ishoboye byose kandi nyerukundo. Turi imbere zawe tugushima ko waduhemye mu z'abazima kandi ko wakunze ko twohagarara muri kino kibanza kugira ngo twigishe ubutumwa bwiza. Urabana natwe udushoboze, utugwize ko imbaraga zawe kugira ngo bashe gutahuza ubwoko bwawe cyo bagomba ko kubw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Nongera nshimira uno mukobwa canke mushikanje aje kudufasha. Pia namshukuru huyu binti dada yangu amekuja kutusaidia kugira ngo abatumva Kirundi babashe kuvyumva mu Kiswahili, ili wale ambao wasikii lugha ya Kirundi waweze kusikia Kiswahili. Nawe nyene Imana muhezagire, na yeye Mungu ambariki. Umukozi w'Imana, ni mtumishi wa Mungu, ni numuvuga butumwa kandi umuririmbyi, na yeye ni mhubiri pia ni muimbaji. Imana ishishikare kumwagurira, Mungu azidi kumfikisha mbali. Eka dusome amajambo y'Imana kugira ngo twinjire mu butumwa bwiza. Acha tusome maneno ya Mungu ili tuingie kwa habari njema. Mu gitabo muri Yohana, hapa kitabu cha Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kitabu kilichoandikwa na Yohana, igice cyaho cya 20, sura yake ya 20, ku murongo wa 19, mstari wa 19. Turasoma mu izina rya Yesu. Tunasoma kwa jina la Yesu. Jambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu yigereka abigishwa 10. Ngo nuko kuri uwo munsi bugorovye, niwo munsi wa mbere mu minsi ndwi, inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya abayuda. Yesu araza ahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu apewe sifa. Ino ni inkuru ngufi tugiye kwiga. Hii ni habari fupi tunaenda kuisoma. Biblia inambwira igihe Yesu atarafatwa, Bible inanambia wakati Yesu hajakamatwa, yakomeje kubwira abigishwa yuko hazogera igihe afatwa. Amebaki akiwaambia mitume kuwa kuna siku atakamatwa. Yavuga ngo umwana w'umuntu
amewaambia mwanadamu azobabazwa mu minsi 3, ataumizwa kwa siku 3. ntako atakoze kugira ngo ashishikare kubumvisha yuko ico gikorwa kizomubako. Hakuna jinsi ya kufanya ili aweze waweze kusikia kuwa hii kazi itafika kwake. Umusurizi na biratinda birashika, Yesu arababa arafatwa. Wakati mmoja ikatimia, Yesu akakamatwa. Ariko reka ndababwire kino kintu subiye inyuma gato. Lakini acha niwaambie hiki kitu nikirudi nyuma kidogo. Yesu mu gusangira n'abigishwa biwe, Yesu kwa kuchangia na mitume yavuze ijambo rikomeye. Amesema neno ligumu. Aravuga ngo uwungurishije turi kumwe. Akasema eti anayeniuza tuko pamoja. Arongera aravuga buti ngo bukebwaho Petero raza kunyihakana 3. Pia akasema, akamwambia Petro, mchana wa huyu utaweza nikana mara 3. Ati ngo ntunzi. Eti haunijui. Ivyo vyose nshimye kubivuga kubera iki? Haya yote nataka kuyasema kwa nini? Yesu mu butumwa bwiza yagiye arigisha. Yesu kwa habari njema amekuwa akifundisha. Yarafise ico bita intumwa. Amekuwa na kile wanaita wanafunzi. Yarafise intumwa 12. Amekuwa na wanafunzi 12. Aho yagenda hose yagendana nizo ntumwa 12. Mahali alipokuwa akienda kote amekuwa akitembea na hao wanafunzi. Ibitangaza Yesu yakora vyose. Miujiza Yesu amefanya yote. Vyose yabikorana ari kumwe nabo bigishwa biwe. Yote ameifanya akiwa pamoja na hawa wanafunzi wake. Ahantu hose Yesu yagenda. Mahali pote amekuwa akitembea. Yagendana nabo bagabo 12. Amekuwa akitembea na hawa wanaume 12. Niyo mpamvu mu gusangira bari kumwe nawe. Ndio maana kwa kuchangia wakiwa pamoja naye. Hageze havuga ngo umwe muri twebwe azongurisha. Imefikia wakati akasema eti mmoja kati yenu ataweza kuniuza. Sivyo gusa. Sio hayo tu. Aravuga ngo kandi ariyo nuzonyihakana ni naka. Pia kaongeza akasema fulani naye ataweza kunikana. Ivyo bigaragaza ko yarafise abigishwa. Haya yanaonesha kuwa amekuwa pamoja na wanafunzi. Kandi benshi murabizi ko Yesu yarafise abigishwa 12. Tena wengi wanajua kuwa Kristo amekuwa na mitume 12. Yesu nashimwe cyane. Amena. Igihe kirashika, wakati ukatimia, Yesu arafatwa. Yesu akakamatwa, atangura gutotezwa, akaanza kushikwa vibaya. Umwe mu bigishwa biwe ariwe Petero, mmoja kwa wanafunzi wake ndiye Petro, batanguye kumubaza wewe usa na Yesu. Wameanza kumuuliza wakamwambia wewe unafanana na Yesu. Ati ishwidaje sinsa nawe. Akasema hapana, mimi sifanani naye. Ati wewe wali kumwe nawe kuko umwigishwa wiwe. Wakamwambia wewe umekuwa pamoja naye uko mwanafunzi wake. Atoya juja mugabo nawe nzi. Akasema hapana, mimi huyu mwanaume simjui. Abandi ati tukwitegereje. Wengine ati tukikutizama usa n'abantu bagendanye na Yesu. Unaona kuwa unafanana na watu wametembea na Yesu. Umwe muri baje abagabo 12 Yesu yajana nabo. Wewe uko mmoja kwa wale miongoni wa wale 12 amekuwa akitembea nao. Atoya uyo mugabo nawe nzi. Akasema hapana, mimi huyu mwanaume simjui. Yesu yarafise abigishwa biwe. Yesu amekuwa na wanafunzi wake. Muri abo bigishwa biwe, kwa hawa wanafunzi wake, umwe yitwa Yuda, mmoja amekuwa akiitwa Yuda. Umwe yavuye mwaramugurisha. Ndiye ametoka kaweza kumuuza. Yesu ashimwe cyane. Amena. Ivyo bibaye, haya yalipotimia, Yesu arafatwa, Yesu akakamatwa, atotezwa, akapigwa. Shimye guca kure kugira ngo ndashikane aha. Napenda kupita mbali ili niweze kuwafikisha hapa. Niko ngerageza kubatahuza ko Yesu yarafise abigishwa biwe. Niko najaribu kuwaelewesha kuwa Yesu amekuwa na wanafunzi wake. Imbere atarafatwa yarasanzwe afise abigishwa 12. Kabla hajakamatwa amekuwa na wanafunzi 12. Umwe muri bo aramugurisha. Mmoja kati yao kaweza kumuuza. Hasigaramwo abigishwa 10. Pakabaki wanafunzi 11. Muri abo bigishwa 11, kwa hao wanafunzi 11, umwe muri we aramwihakana. Mmoja kati yao kaweza kumkana. Ariko ntiyavuye kuri Kristo ko yasavye imbabazi. Lakini hakutoka kwa Kristo maana ameomba msamaha. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu apewe sifa. Igihe gishitse Yesu amaze gufatwa, wakati ulipotimia Yesu akakamatwa, no gutotezwa, na kushikwa vibaya, no gukubitwa, na kupigwa, no gushigwa ku musaraba, na kuweza kutundikwa msalabani. Yesu arapfa. Yesu akaweza kufa. Ariko mamirimire abigishwa bahora bumva, lakini wanafunzi wamekuwa wakisikia yuko nabo nyene bari bakenewe, kuwa na wao wako wanatafutwa. Niho icigwa cacu gihagaze kuri uyu munsi. Ndipo mafundisho yetu yamesimamia kwa siku ya leo. Niho buno butumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana twasomye hano. Ndipo haya mahubiri tumesoma yaliyoandikwa na Yohana yameandikwa. Bitubwira ngo ico gihe Bible inatuambia wakati huo abigishwa bari biyugaye.
biyugaranye, wanafunzi wamekuwa wamejifunganiana, bari mu nzu, wamekuwa wako ndani, bari kumwe, wamekuwa pamoja, biyugaranye, wamejifunganiana. Birivuga neza ngo kubwo gutinya Abayuda. Bible inasema vizuri eti kwa kuogopa Wayuda. Kuko maana Yesu yari afise abo bigishwa, amekuwa na hawa wanafunzi, kandi Abayahudi tena Wayuda bari babizi ko afise abigishwa, wamekuwa wanajua vizuri kuwa iko na wanafunzi, bari bazi ko atahora yigendana, wamekuwa wanajua vizuri kuwa hakukuwa anatembea peke yake, yagendana n'abigishwa biwe, amekuwa akitembea na wanafunzi wake. Bamaze gufata Yesu, walipomshika Kristo no kumutoteza na kumshika vibaya, no kugera aho bamushize ku musaraba, hadi wamefika kumtundika msalabani, babona yuko ivyiwe birangiye, wakaona kuwa mambo yake yamekwisha, batangura kwiyumvira kurondera ababigishwa, wakaanza kujifikiria kuwatafuta wanafunzi, batangura kwiyumvira ukuntu boshora kuronka abo bigishwa, wakaanza jifundisha jinsi wanaweza wakawapata hawa mitume. Abigishwa baronsa ayo makuru, wanafunzi walipopata hii habari yuko nabo nyene bakenewe, kuwa na wao wanatakiwa, batangura gutinya, wakaanza kuogopa, bagira ubwoba, wakakuwa na uoga muri bo, ndani yao, bajinama, wakaunga njama, bagenda bariyugarana, wakaenda wakafunga kubwo gutinya Abayuda, kwa sababu ya kuogopa Wayuda. bari bafise ubwoba muri bo, wamekuwa na uoga ndani yao, kuko umwami wabo ari we Kristo bari bamuhejeje, maana mfalme wao Kristo wamekuwa wamemmaliza, bari bahejeje no kumubamba, wamekuwa wamemmaliza hata kumtundika. nta vyizigira abigishwa bari bafise, hakuna matumaini wanafunzi wamekuwa nayo, niyo mpamvu bafashwe n'ubwoba, ndio maana wakashikwa na uoga kubwo gutinya Abayuda, kwa sababu ya kuogopa Wayuda. aha muri 2019 hapa 20:19 abigishwa bari biyugaranye, eti mitume wamekuwa wamejifunganiana, bafise ubwoba, wakiwa na uoga kubwo gutinya Abayuda, kwa sababu ya kuogopa Wayuda. ariko umunsi umwe Lakini siku moja Yesu ahagarara hagati yabo, Yesu akasimama kati yao. hano niyo nkeneye kwigisha, Hapa ndipo nahitaji kufundisha. Yesu yabasanze bari mu bwoba, Yesu amewakuta ndani ya uoga, yasanze biyugaranye, amekuta wamefunga, nta vyizigiro bari bafise, hawakukuwa tena na matumaini, kuko umwami nawe yagiye, maana mfalme wao wamekuwa wameona kuwa ameenda, wabarindisha nawe uhari, aliyekuwa akiwatoa uoga wabona haiko, mwishitegererezo nawe uhari, wale ambao wamekuwa wakijivunia haiko, bari biyugaranye, wamekuwa na uoga kubwo gutinya Abayuda, kwa sababu ya kuogopa Wayuda. ariko umwami arazi, Lakini mfalme akakuja, ahagarara hagati yabo, akasimama katikati yao, ababwira ikintu gikomeye, bene data shimye, akawaambia kitu kikubwa. Ndugu zangu, napenda nico kusema, nshatse kwigisha kuri uyu mugoroba, ndicho nahitaji kufundisha kwa jioni ya leo. ahagarara hagati yabo, Akasimama kati yao, aragira ati amahoro, akawaambia eti amani, ati amahoro yanje eti amani yangu abani namwe iwe pamoja nanyi mwese, yote. haleluya, Amen. Yesu yaraje, Yesu amekuja, ahagarara hagati y'abanyabwoba, akasimama kati ya wenye uoga, ahagarara hagati y'abantu bari bacise ivyizigiro, akasimama kati ya watu wamekuwa wameshakwisha kata ahagarara tamaa, hagati y'abantu bari bihebuye, akasimama kati ya watu wamekuwa wamekwisha kukata abazanira tamaa, amajambo y'ihumure, akawaletea neno la faraja, arabwira ati amahoro yanje, akawaambia eti amani yangu, ati amahoro yanje, amani yangu, ati amahoro yanje abane nawe, amani yangu iwe pamoja nawe, amahoro yanje abane nawe, amani yangu iwe iyo pamoja nawe. ndamukanyo yari ndamukanyo ikomeye cyane, Hii ilikuwa salamu kubwa sana. abigishwa barakanguse bumvise iyo ndamukanyo, Mitume wameshituka waliposikia hii salamu, indamukanyo y'amahoro, wakasikia salamu ya amani, indamukanyo ivuye ku mukiza, salamu inatoka kwa mfalme, indamukanyo ivuye ku amani, amahoro, amani, abane namwe, amani yangu iwe pamoja reka nanyi. nababwire ikintu kimwe, Acha niwaambie kitu kimoja, ukenye vyose, yule ambaye amekosa yote akena amahoro, anakosa amani. iki kintu mucumve neza, Hiki kitu mkisikia vizuri, ukenye vyose, mtu ambaye anakosa mambo yote ukenye amahoro, ni yule amekosa amani. shingenzi ku mwana w'umuntu, Kikubwa kwa mwanadamu nuko aho yoba hose, ni kile mahali anapokuwa pote, nuko yogira amahoro. akuwe na amani. Yesu yarabitegereje, Yesu amewatizama, ababuramwe amahoro, akakosa amani kati yao, azazanya amahoro, akakuja anawaletea amani, azazanya indamukanyo y'amahoro, akakuja anawaletea salamu ya amani, aragira ati amahoro akawaambia amani
yanje abane namwe. Amani yangu iwe pamoja nanyi. Mwene data nshuti uri kuranyumviriza. Ndugu yangu uko ukinisikiliza. Ushobora kuba uri mu bihe nk'ibi abigishwa bari babaye. Unaweza ukawa huko kwa nyakati kama hizi mitume wamekuwa. Ushobora kuba uri mu bihe byo kujugumira. Unaweza ukawa huko kwa nyakati za uoga. Ibihe biguteye ubwoba. Nyakati zimekutisha. Ubuzima buriko buragukanga. Maisha yako yakikushtua. Hirya n'ino umengo wugarijwe n'abansi. Huku na kule ni kama umezungukwa na maadui. Abansi bamaze kugukikuza. Maadui ni kama wamekuzunguka. Ariko ndakuremesheje. Lakini nakufariji. Umwami w'amahoro. Mfalme wa amani. Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Umwami w'amahoro. Mfalme wa amani. Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Utanga amahoro. Yule ambaye pana amani. Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Hariho watahuye bino. Ni muheri aliyeelewa haya mambo. Yojugumizwa n'ibihe by'amarira. Maana hawezi akatetemeshwa na nyakati za majonzi. Yojugumizwa n'ibihe biteye ubwoba. Hawezi akatetemeshwa na nyakati ngumu. Atahura yuko amahoro. Maana anaelewa kuwa amani hava ku mwana w'umuntu. Amani haitoki kwa mwanadamu. Lakini inatoka kwa Mungu. Inatoka kwa Kristo. Ndiye anamiliki amani. Haleluya. Haleluya. Ushobora kuba uri mu marira. Unaweza ukawa huko kwa majonzi. Sinzi situation uri kuracamo. Sijui nyakati unazipitia. Sinzi ibyo wasavye utararonka. Sijui yale ambayo umeyaomba haujapata. Sinzi abaguhemukiye abaribo. Sijui wale wameweza kusaliti ni wanani. Sinzi ibyo ukenye utarashikira. Sijui mambo ambayo umekosa haujapata. Bikakubuze kutagira amahoro. Hayo yasikukatazi kuwa na amani. Nimba wumva kukenya amahoro. Kama unajisikia kuwa umekosa amani. Egira Kristo n'umwami w'amahoro. Karibia Kristo atakupa amani. Egira Kristo ni watanga amahoro. Karibia Yesu ndiye anapana amani. Yesu aremesha abadendebukiwe. Yesu anawafariji wale ambao wameshakwisha kukata tamaa. Tubwira ngo ngwino mwese. Bible inatuambia eti njooni abarushe n'abaremerewe. Waliochoka na kulemewa. Abarushe n'abaremerewe. Waliochoka na kulemewa. Ati ndabaruhura. Nitaweza kuwapumzisha. Abafise imitima imenetse. Wale ambao wana mioyo mikunjufu. Ijanjaguritse. Na ile imeweza kuharibika. Ngo hano je Kristo. Njooni mimi nitaweza kuwapumzisha. Yesu n'umwami w'amahoro. Yesu ni mfalme wa amani. Yesu yoshora kugusanga muri yo situation urimo. Yesu anaweza kukukuta kwa nyakati ambazo uliko. Barakubesheye. Wameweza kudanganyishia. Bama bakuvuga ugutariko. Siku nyingi wanakusema jinsi hauko. Ariko rema. Lakini farijika. Gira amahoro. Kuwa na amani. Gira amahoro. Kuwa na amani. Kama hora turuka kuri Kristo Yesu. Maana amani inatoka kwa Kristo. Reka twongere dusome uno murongo. Acha tusome tena huyu mstari. Uyu murongo ni mwiza cyane. Huyu mstari ni mzuri sana. Ugaragaza yuko amahoro azanwa na Kristo. Unaonesha kuwa amani inaletwa na Kristo. Umviriza. Sikiliza. Ahanyene mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Hapa habari njema iliyoandikwa na Yohana. Ikice 16 ku murongo wa 33. Sura 16 mstari wa 33. Iyi jambo rivuga gutya Pana neno linasema hivi. Ati ivyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa ariko muhumure naranesheje isi. Uyu ni Yesu ariko araturemesha. Huyu ni Yesu amekuwa kitufariji. Atubwira ati umviriza. Anatuambia sikiliza. Mwisi duniani muri n'amarushwa menshi. Mnasumbuka sana. Ariko muhumure. Lakini farijikeni. Naranesheje isi. Maana nimeshinda dunia. Ivyo ndabibabwiye. Haya ninawaambia. Kugira ngo mugire amahoro. Ili muweze kuwa na amani. Jewe. Ndani yangu. Kuko mwisi. Maana duniani. Muri n'amarushwa. Ndiyo mna matatizo. Yesu arabizi ko mwisi dufise amahoro. Yesu anajua kuwa duniani kuna matatizo. Yesu arabizi ko bidutoteza ari vyinshi. Anajua kuwa ya leo tutafuta ni mengi. Yesu arabizi yuko bituriza ari vyinshi. Yesu anajua kuwa ya leo tuumiza ni mengi. Ariko hamwe n'ibidutoteza. Lakini pamoja na haya yote yanaweza kutumiza. Pamoja na haya yote yanaweza kutumiza moyo. Pamoja na haya yote yanaweza kutumiza. Yatubwiye ngo muhumure. Bible inatuambia eti ametuambia farijikeni. Farijika. Mwami w'amahoro ni Yesu. Mfalme wa amani ni Kristo. Kumana na Yesu ufise amahoro. Baki na Kristo utabaki na amani. Kuko ni wamuvako. Maana utakapotoka kwa Kristo. Uzobaye umukene w'amahoro. Utakuwa umepoteza amani. Uzobukenya amahoro. Utakuwa umepoteza amani. Kandi ukene ikintu c'agaciro. Tena anayepoteza kitu cha thamani. Ukenya amahoro. Ni yule ambaye anapoteza amani. Ugakena amahoro mw'izina rya Yesu. Usipoteze amani kwa jina la Yesu. Amahoro mw'izina rya Yesu. Kuwa na amani kwa
kwa jina la Yesu. naho umaze imyaka utavyara, hata kama una miaka mingi bila uzao, urashikiria Sara, haujafikia Sara. Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu ni mfalme wa amani. Senge, omba, umurorere wihangana, usubiri ukivumilia. Yesu azokugirira neza. Yesu atakutendea vema. Senga, omba, ukenguruke, ushukuru, wongere wihangane, pia uvumilie. Yesu azokugirira neza. Yesu atakutendea vema. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ukivuye mu gakiza, maana unapotoka ndani ya uvuye wokovu, kuri Kristo, unapotoka ndani ya Kristo, utakaje source y'amahoro, unakuwa umepoteza nafasi ya amani. kuko Kristo niwe source y'amahoro, maana Kristo ndiye bubujiko la amani, niwe riba y'amahoro. yeye ndiye bubujiko la amani. Uvuye kuri Kristo Yesu, unapotoka kwa Kristo, ungira kurinde, utakimbia kwa nani? uvuye kuri Kristo Yesu, unapotoka kwa nini Kristo, guha amahoro? ni nani ataweza kupa amani? Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu ni mfalme wa amani. Yabitubwiye neza, ametwambia vizuri, amahoro yiwe eti amani yake abane natwe, ikuwe pamoja twebwe nasi. turemerewe, Sisi ambapo wumva tumechoka, kurushe, wewe unasikia kuwa umechoka, wumva kumeze nabi, wewe unasikia uko vibaya, naguhumurije, na kufariji. Yesu atanga amahoro. Yesu anapanda amani. Haleluya, Haleluya. Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu ni mfalme wa amani. Yatukena amahoro Yesu ahari, hata kukosa amani Kristo yupo. yatukena amahoro Yesu ahari, hata kukosa amani Kristo reka yupo. kudendebukirwa. hata kukata tamaa. Yesu ni muzima, Yesu ni mzima. uko yari ameze ejo, jinsi alivyokuwa jana, uyu munsi niko akiri. na leo ndivyo alivyo. Usha kuyumvira yuko amarira yawe atayabona, Unaweza ukafikiria kuwa majonzi yako hayaoni, anayaona na kuona. gusa rorera, Subiri, ivya Yesu biza ku murongo, ya Kristo yanakuja umunsi wawe polepole. niwagira, Siku yako itakapofika, azogushumbushwa umurengera, ataweza kukuzidishia Azokugirira maelfu, neza. atakutendea vema. kuko ni umwami w'amahoro, Maana ni mfalme wa kuko amani, ni umwami w'umugira ni neza. mfalme wa amani. Yesu nagaba nk'uko abisi bagaba, Yesu hapandi jinsi wanadamu kandi wanapanda, yagavye ntiyicuza, tena anapotoa hajutii, kuko we ni umwami w'amahoro. maana yeye ni mfalme wa amani. Haleluya. Haleluya. Reka munkundire dusome kandi aya majambo y'Imana, Nikubalie tuweze kusoma tena hili neno la ajanye Mungu, n'ubutumwa bwiza bw'amahoro. linaendana na hii habari njema ya amani. Aha mucete Paulo yandikiye Abaroma, Hapa habari njema Paulo ameweza kuandikia Warumi, igice cyaho ca 5 sura yake ya 5 ku murongo waho wa mbere, mstari wa kwanza. havuga ngo, Panasema hivi: ati none rero ko twatsindanishirijwe n'ukwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Amen. Uyu ni Paulo yari karavuga, Huyu ni Paulo amekuwa akisema, Paulo yari karabwira yibutsa Abaroma, Paulo amekuwa akiwakumbusha kuko Warumi, kino cete ni cete yari karandikira Abaroma, maana hii habari amewaandikia Warumi. arababwira ati umvire ndababwire, Akawaambia, sikiliza niwaambie, ko twatsindanishirijwe maana tumeweza kushinda mu kwizera. kwa imani. Muviriza iki kintu Paulo yashatse kuvuga, Sikiliza hiki kitu Paulo ametaka kusema. mugihe nawe umeze nk'uko Paulo yari karabivuga, Kwa wakati na wewe uko hivi, Paulo amekuwa akisema, ushika intege. usiweze kukata Paulo tamaa. abisigura neza, Paulo akatafsiri vizuri, aravuga ko twebwe akasema, maana sisi twaratsindanishirijwe tumeweza kushinda mu kwizera. kwa imani. Rero icyo gikorwa naco Sasa hii kazi cyaduteye kugira amahoro imeweza kutupa kuwa na amani mu mwami Imana, ndani ya Kristo, mu mwami wacu Yesu Kristo. na ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Dufise amahoro ku bwa Kristo, Tuna amani kwa ajili ya Kristo, dufise amahoro ku bw'umucunguzi. tuna amani kwa sababu ya mkombozi wetu. Twebwe n'abantu twari turimo, Sisi hatukukuwa watu, twarabagupfa rubi. tumekuwa wakufa vibaya. Yesu yaraje aradupfira, Yesu amekuja akatufia. Yesu yaraje aduhindura kuba ivyaremye Yesu bisha. amekuja akatubadilisha kuwa Sivyo vipya. gusa yakoze, Sio hayo peke yake si amefanya, igikorwa c'ubucunguzi sio yakoze, kazi ya ukombozi tu ameweza ni igikorwa co kuifanya, kuturonsa amahoro, na kazi ya kuweza kutupa amani. kiri mu bikorwa vyatumye Yesu adupfira. Kiko kwa kazi Yesu ameweza kufa kwa ajili yetu. Ntukene amahoro, Usiweze kupoteza amani. kandi umwami w'amahoro ahari. Tena mfalme wa amani yupo Ndakuremesheje, na kufariji. sinzi ibihe uriko uracamo, Sijui nyakati unazipitia, ariko umwami w'amahoro ni Yesu. lakini mfalme wa amani ni Kristo. Azokuriza ayo marira, Ataweza kukupangusha Azokugirira machozi, neza. atakutendea
vema, azoguha uruvyaro, atakupa kizazi, azokubakira urugo rwawe, atakuwa pamoja na wewe ndani ya nyumba wako, azoguha uruvyaro rwiza rukubaha, pia ataweza kukupa kizazi kizuri chenye kuheshimu, atakupatisha kazi nzuri, azokubahisha, atakuheshimisha, azokugira umugabo, atakufanya mwanaume, azokugira umukenyezi w'ijunjani, ataweza kukufanya mama mzuri. Yesu atanga amahoro. Yesu anapana amani. Bana b'Imana ndarangije. Watoto wa Mungu nabaliza. Shimye kubabwira kino kintu. Napenda kuambia hili neno. Ukenye vyose. Yule ambaye anakosa mambo yote. Uke na mahoro. Ni yule ambaye amekosa amani. Kandi ndangiza vuga lino jambo. Tena nabaliza nikisema neno hili. Ntugake na mahoro. Usiweze kupoteza amani. Umwami wa mahoro ari we Yesu Kristo. Mfalme wa amani ni Yesu Kristo. Nacha tobura kutaduha. Hakuna kile hawezi akatupa. Biritubwira ngo kumuvyeyi. Bible inatuambia kama mzazi atanga ivyiza ku bana biwe turi babi, anaweza kapana mazuri kwa watoto wake tena ni wabaya. Mbega Kristo niyo rushirizaho gutanga ivyiza kwa bimusaba. Sasa Kristo hawezi akazidisha kupana mazuri kwa wale ambao wanamuomba. Yesu ni umwami wa mahoro. Yesu ni mfalme wa amani. Buno nibwo butumwa bwiza ndakuzaniye. Hii ndio habari njema nimekuletea. Ugutahura ko Kristo ari we mwami wa mahoro. Kuelewa kuwa Kristo ndiye mfalme wa amani. Hivyo ntugakena mahoro. Kwa hiyo usiweze kukosa amani. Hamwe nibihe uri kuracamo. Pamoja na nyakati unazipitia. Kumbura y'abantu batabizi. Inawezekana pana watu hawajui. Ariko hamwe n'ivyo bihe vyose urimo. Lakini pamoja na hizi nyakati zote ulioko, ntugakena mahoro. Ujilinde usiweze kupoteza amani. Yesu ni umwami wa mahoro. Yesu ni mfalme wa amani. Ntukamuveko. Usiweze kutoka kwa Kristo. Azokugirira neza. Maana atakutendea vema. Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Imana ibagirire neza. Mungu awatendee vema. Komeze kurikirana rino channel. Baki mkifuatilia. Tarsis Hope Ministry. Baki mkifuatilia hii channel ya Tarsis Hope Ministry. Kuko kurikira igashishikara gucisha kupitisha habari njema. Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Kongera gushimira uburongozi pia tunashukuru viongozi wa hii channel. Kongera shimira na Frere Tony. Namshukuru na Tony mu kigoro kiwe yamagira jinsi anavyojisumbua. Hamwe shimira na bakameramani n'abandi mwese. Pamoja na shukuru na wengine wote mko hapa mnatufuatilia. Mnadufasha kwamamaza buno butumwa. Maana mnatusaidia kutangaza habari njema. Mwebwe muri abakozi b'Imana. Na nyinyi mko watumishi wa Mungu. Imana ibagirire neza. Mungu awabariki. Murakoze abumvise ijambo ry'Imana. Asante sana waliosikia habari njema. Amen. Amen. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.